Dilhi along hempreka parman kache songdam Japan bang paruga thom susi arada tum bartanglo. Semelang solang sun ke dama towar bang githomari suatum towar ka selampon. District Administration atumpen jepatir pipongsi Karlitang Gopinath Bordolo yaphan kachikimodun. Tarabasa lem salong arpu kache bagamai kang nipon. Birta kila arat doan phan kardom pajero kardom non Karbi Longri Abirta long pen ujang terang pi non arju ikha birtang ton pen. India Constitution along ketok Article 244A Autonomous State long vek nang jipu pen Dilhi arong supia long batai che songdam lo. Lasinon puthot Dilhi jantar mantar along hempre ka farman ka che songdam Japan kanchastikom KSA Karbi riso adorbar lalung riso adorbar lapen hempre ka farman ka che songatum bang pharo ke thom aradatum dipu pen Dilhi an bartanglo. Bang pharo ke thom suse aradatum Dilhi jantar mantar along autonomous state of farman pai ni phai ner kebar ni ka che songdam Japan barlo. Laso hempre kache song along hampha song doan political ape non-political party atum anta cerap cetudun et nang jipusi kanchastiko mamaipu ajit timung pen kachuni bar lo hada dhana dodami agosto taring ner kepani hada dodamji na penile tunon bang pharu thom sosia muni sinon ke dam plan ben nado na senile tun dam bom lo pari bom lo lake India Constitution long ketok article 244 ate pen Karbi Longri la pendima hoso pan autonomous state kini hasalam nana nikan kang kebra troksi dam bomlo lanang bo talong lelang la ke sinin duk pigalam la sinile tum la so autonomous state long litike nile tum la dak dilia long dhana pan dam bomji a session tinda e mane budget session le punon barate non winter session no summer session no nile tum dami la sinon da nile tum ke barlo la so kama nile tum income te continue claim verlo la pen claim vek ninji talong vek ni la sinon ili Karbi Longri alu ke doana khe ke doana muni da tumanta Karbi atung doan organization panta political party non political organization to mananta chuni lo ili tum autonomous state bang claim vek ni chok vek ni pound vek ni la pen la so company ke dam la ili tum council ong kachari Karbi Longri autonomous council Chief Executive Member Dr. Tuliram Longhang na pealang litim atum Mr. Kadaskom KSA Riso Dorbar Karsa Puja Karbi Dorbar Lalung Dorbar Lan sinili tumedam. Yang binong parlaman kanili tum sikang binong. Nili tum Kadaskom KSA Karsa Riso Dorbar political party kaliya tum sikang binong. Hala tum ke isya political party char la pealang tum nili tum anang rapam lang. Ini ka hang nanya pole hai. Balang litung ta political way ke unane claim pon bom lalang litung ta la penoni itu amang ke ito nikan tong kepra thoksia ba ne litung nok da bom tenali tumpan te tokso dolo mala so na ne to tok ne litung ke minister level central government me ta bata hini do hello central secretary level na bata hini do hello nona bang ke private member bill ne litung introduce hello la penon private bill pe non government bill ba ne tung ta utai japan sini tumata Hempre ka farman ka chisong along kedam kewang penching lok pangrumpet pen tangka sika 10 crore ta susedet haipo. Hempre ka farman ka chisong along Karbi Longri Autonomous Council CM Dr. Tuliram Longhang lapen alang litumat timpen nang kacerap nang kacitodun apot kachorota pajir pontu. Lo te na Tuliram Longhang CM sir alang ligate 10 crore bugol ni adlong le 10 crore susedet ta polana ni diloi gari train ricapi hong ricaptan isi sia train home ricaptan kona pro ponam tha batai sili batai hini la posila bangalang li goto ya phansi ki pu hai isa me legi pu gali hai na ten koda suseda na po bisilang po na salang li panchuro lo la pen congress hoda churo na tum babang mata ba non Delhi 357 on nona kopine positive respond government na son kitek longi dang mas positive respond na makya walang sada dili le rok pen tum bori na MP atum pen la pendaga tum na jang si mani CM MLA MP khanang tum pulote khalata ni tumada bori po akola pen NCला CM Nondelal sorry Ribolal Gorlosa akola pehla minister ta Nondita Gorlosa
alang li tung ta full cooperation do alang li tung ta ni to memorandum lo puyu pura sui nang puri dondo je autonomous sarala mang pura palong nei palong ta do lapen Karbiang lo alo MP orang sing be sing sana pido Karbiang lo alo MLA nona bang pido alang li tung ta sop sui na pido net siam da sui na pido apen bima haso siam de bolar golo thata na pido la so lambang mane la sopang da dolo autonomous satyang bangkai Kalian nol boleh nanti cisong dan nikor perman cisong dan bonda dah. siwat no sama Kelang mah. Kopiar ni, tarik 8 August apor ke kuan pen. apar bangkai after 11 to 4 nang li tu asong di lo dam pilo apa government uta noris ko anenti do mani tu chitong thai Arunachal ta bahini Nagaland Manipur bahini Tripura Akola Sona Tala Pahar Sikkim Assam do anda AGP MP ta AGP MP do ma Congress sai tu mana banta event Tripura MP na tung sitong thai 2 time lon tung sitong tang alang li tu respond ko sonon ne kalau tuma respon ni pohelo jala na tung ke long nang jarai do na tum long ji setana tuma ne claim pa mine sincere ni pala salama na pe hala hai ki ko alam do je na tum political party ka lipin na tum ke hang hala ke simipi galam lu ate political party ben ke hang lu ke MDC hai data du joy rem data du joy MLA ta hai data du joy rem data du joy solo tak MP ta la pulala sinang to bang election to the pin political party pin song che pin dan hendre hang wo hala ni walam aru pin Karbiang long along langchor langjeng kelang mi penang anong nam chethanglo lason si lakhain ko rapho ni lip MEC constituency ka pardu koila mati pen kahilo kilometer hini andolang semelang solangson ingpu pondet pen pining aningkan ke thom dotanglo la solangson kelang misen abolon dupik pen a joini Karbiang long pen ang tan pen kewang atumta penang an dotanglo Koilamati Presbyterian Mission na towar krong thom kacheto alongpen kilometer hini andolang towar ki hinopi gajok laso alangsun kilang dam jephan hemkong longmati baidan ta chiponon isi akeng pensi pali dam nanglo laso towar Karbiang Long Autonomous Council penang selam pia sonti mi pigji pusi hadagarong aradatum kachuning report lapen haladak kijui kelang dam atum kedam kewang sungdet na pupen haladagarong bang thomari so atum chelangsi amit hanga jakong pen kuno pak pen towar kaselama sai kedengpon Assam Chief Minister pen kapin khat pon ateng pen Karbiang Long administration atum chepatir pipongsi pai ni phai phoarni sarsing teron langkung habe memorial town hall along lok kalyan devas mate Gopinath Bordoloi kithiarni chikimopon Karlitang Gopinath Bordoloi amhor along mirla pen milor kai ponsi ka chikimopa dopon Karbiang Long DC asahiamalong Chokomar Klembang Phu kachepaduk naya bangphu Dipol Bora lapen Ramrose Sharma tumapan Assam Sarkar pen invai ponsi nong e lapen tangka suring koira pho pi bajerpon labangso kachikimo amayalong aluhiaman pen MLA Bidya Singingleng MEC Joni Timung DC Dipan Karnat SP Paspora Singh lapen Karbiang Long DC asahiamalong Klembang Phu bang phiatumta chetongdut আমাৰ চৰকাৰৰ ভিত্তিত সকলো জিলা সকলো পৰ্যায়তে লোক কল্যাণ দিৱস পালন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াত আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত আমাৰ DC নাথ ডাঙৰীয়াও অনুষ্ঠানটো অৰ্গেনাইজ কৰি আজি ডিফু টাউন হল প্ৰাংগণত সভাখন আয়োজন কৰা হৈছে এই সভাখনত আজি বহুত বিশিষ্ট লোকে উপস্থিত হৈছে আৰু ৰাইজেও
এই সভাখনত বা এই দিৱস পালন কৰিবলৈ পোৱাৰ বাবে আনন্দিত প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ডেপুটি কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা যে কৰ্মচাৰীসকলক যিসকলে নিষ্ঠাবানভাৱে কাম কৰিছে সেইটো দুজনক এইটো মানে কি পুৰস্কৃত কৰা হৈছে তেওঁৰ নিষ্ঠাবান চাকৰি যোগদান কৰাৰ কাৰণে দুজনক 1 বছৰৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক 25,000 টকাও একালীন সাহায্য দিয়া হৈছে আৰু চাৰ্টিফিকেট এখনো মানে প্ৰদান কৰা হৈছে গতিকে আজি এই দিৱসত সকলো পালন কৰাৰ কাৰণে আমি অশেষ ধন্যবাদ ডাইৰেকশ্যন আমি আজি লোককল্যাণ দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ আমাৰ BC অফিচৰ ফালৰ পৰা দুগৰাকী কৰ্মচাৰী দীপল বৰা আৰু ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মা তেওঁলোকক লোকসেৱা এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে অলৰেডি আপোনাক বিধায়ক মহোদয়ে জনাইছে যে যিসকলে এই এৱাৰ্ডটো পাইছে তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ কাৰ্যকাল এবছৰ বঢ়াই দিয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকক 25,000 টকাৰ একাকালীন সাহায্য দিয়া হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু বেচিকেলি এইটো এটা এনেকুৱা ষ্টেপ য'ৰ থ্ৰুদি যিসকল আমাৰ মানে এছিষ্টেণ্ট পৰ্যায়ৰ তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে যাতে সেৱাৰে নিষ্ঠাৰে তেওঁলোকৰ কাৰ্য কৰি যায় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক মটিভেট কৰিবৰ কাৰণে এই ষ্টেপটো লোৱা হৈছে কিন্তু আমি আজি টাউন হলত লোককল্যাণ দিৱসটো পালন কৰিছোঁ চ' থেংক ইউ আৰু অনাগত দিনত এইদৰে আৰু এই জিলাৰ পৰা অৰাজপন্থিত কৰ্মচাৰী নিৰ্বাচিত হওক আৰু এই পুৰস্কাৰেৰে ধন্য হওক তাৰে কামনা কৰোঁ Kedamtang Polonium isi constituency kaparlu tarabasa lems kilik pa dopon pen pini pai ni pai phawarni ar puga chepega mai kang nipo tarabasa lems akong chunbang taita singti pen labang so mai chepehem phupon lapen aluhia man pen Poloni Center Town Committee Chairman Moja Singh Ronghang lapen Noren Biatum Chetongdun Mayalong Chedon Sarpen Mongol Bay Chairman ar pupek ponlo lapen Vice Chairman Ajit Rong Pharatuma Phan Pek Ponsi labang so mai misen pen pachun pon Pinya Abirta lansi kangton chalo kaduka veta dumithak ni kardon